Помилуй не, Боже, по Твоята голема милост, и се молиме, чуй ни и помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уще се молиме за благочестивиот, Христолюбив и православен народ наш и за Негово здравие и спасение. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Уще се молиме за простување на гревовите, на високо преосветениот митрополит наш Методий, и за Светого Христа наше братство, и за нивно здравие и спасение. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Уште се молиме за оставање, простување на гревовите, на секоја христијанска душа, натажена и оскрбена, и за нивно здравие и спасение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за простување на гревовите, на сите оние што служили и служат во овој свет и сечесен храм, и за Светого Христа наше братство, да речеме и да се помолиме за нив. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Ти кој доброволно на крстот се искачи, на Твојот народ што го носи Твоето име, дарувај му ги Твоите добрини, дај му сила на Твојот народ набожен, давајќи му победа над непријателите, имајќи го за помош Твоето оружје на мирот, непобедливата победа.
Свети спомен денес го празнуваме по молитвите на светиот отец наш Николай Мерликийски и по молитвите на светите праведни пророци Јоаким и Јана и на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе,